Hi, good morning everyone. Welcome back again to another video. Today is Sunday and we are going to church today. We are from Greater Noida and we will go to Delhi. So, see you. Enjoy watching our video. Good morning, Miss. Hi, Mama. Ready? Liang meliur mà. Now we reach our church. Photo session is going on before church.
사오이마. 골 잡을래 짜가세. 롱존이야로 잡을래. 아이. Con Nguyễn này. 간장 쪽에 하가님. 이리 잠깐만. 응, hảo. Nơi tha cầm nè. Màu. Tôi lên rồi. Tôi lên rồi dân rồi. Jimboy. Hasan. Ê, cắn sườn này chứ, hay là thiếu sao bộ? Làm đi hoàn tất chưa? Hả? Hai mình. Không nói nè. Sleep did you find nè? Smile. We are going back home now. So see you all again in the next video. Bye.